Hello guys, iyi ni Shyazo Trading as usual nkuko mubizi twe dukora iki analysis, weekly analysis. Uyu munsi reka turere hamwe Ethereum USD analysis. Ese ishaka kuzamuka cyangwa se ikamanuka? Ese izamutse cyangwa ikamanuka bya bitewe n'iki? So anga dukora iki technical analysis. Fundamental analysis ni ibintu nawe expecting aba Trump bavuze bande bose bitewe n'iki amakuru ugenda ukura hanze y'isi muri crypto market. So let's go. This is Ethereum USD. As you see, Ethereum USD iri kudampinga n'ubundi iri kumanuka. Ethereum USD n'amakinza amazone ari strong cyane muntu uza muri monthly. I think it's monthly. Yes, n'amakinze zone ziri strong. Nureba muri uko kwezi cyangwa amezi yashize atapinze muri zone iri strong cyane. But where can we expect? Kubwanje igomba kuzakuramo iyi zone yaha ngaha iri 1394. Anga kugira ngo izahakore nureba neza point of interest iri gukora muri iki cyumweru, it is likely to be possible. Why? Kubera ko ahangaha ahantu iki cyumweru gishize iri muri zone ya sell, yakoze bearish fair value gap ya sell ikomeye cyane. Nureba neza muri iyi zone isitinzemo, iyi zone isitinze muri zone sell zone ikomeye cyane. Can you see? Isitinze muri sell zone ikomeye cyane. As long as iyi zone itabaye broken down, itayi breakings, n'ubundi turaza ku expecting ko inuza izakomeza ikadamping. Ethereum izakomeza kudampinga ryari? Igihe iyi nuza iyi candlestick, iyi ngiyi candlestick y'icyumweru abonse yabaye liquidated, maybe abantu benshi basayinze in order to be liquidated. Candlestick y'icyumweru ishaka kuzaza igatapinga ahangaha, ishaka kuzaza igatapinga ahangaha, igatapinga ikabakuramo, ikaza ka breaking iyi low isitinze ku 1500, igakomeza ikabreakinga na low isitinze ku 1390. Ahangaha ndiza neza ko Ethereum USD ni ibingibi bishoboka. So ahantu abantu baseringira neza ni igihe yaba yakuyemo iki, ni igihe yaba yakuyemo bano bantu babaye liquidated, abantu bagize abantu baseringiye ku 1851. Ishaka kuzasubirayo gakeya cyane igasa n'ijijisha, igatapingamo ikabakuramo as manipulation, then boom igapushinga lower up to where 1540 TP1 1540 1504. Yes, ayo TP1 1504 TP1 cyangwa se TP2 1390. Ariyo zone mbona ya nyuma izaza igatampingaho, then igategera iki ibagira ikintu kimwe. Entry yaza hehe? Entry zone nziza 1855. Entry 1855 niyo zone yaba nziza. Stop loss aya hanga yabaye nini cyane. Stop loss ka tuyigabanyeho gato. Stop loss 2015. Stop loss 2015. 2015 niyo twagira stop loss. Yeah, nuko nguko mbibona. So mwakoze kubana natwe yari Shyazo Trading. Mukande subscribe, like, share na comment. Ciao ciao.